muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Izina ry'agace ka Bethel Park mu mujyi wa Pittsburgh muri leta ya Pennsylvania niryo ririmo kuvugwa cyane. Ni nyuma y'uko ibiro bikuru bishinzwe iperereza bivuze izina ry'umusore muto wo muri aka gace Thomas Matthew Crooks ko aribo barashe Donald Trump agatera agahinda miliyoni z'abanyamerika, akaba atumye natwe tuvuga iyi nkuru. Iperereza ry'ibanze ryakozwe na FBI ryagaragaje ko uyu musore w'imyaka 20 yari afite imbunda ya semi-automatique ya Armalite 15. Iyi mbunda bavuga ko ariyo yabyaye M16. Uzabona benshi mu bashinzwe umutekano ariyo bafite. Iri muzo bita fusil d'assaut. Iyi mbunda ngo niyo yarashije Donald Trump mu mujyi wa Butler imbere y'imbaga y'abantu bari baje kumva imigabo n'imigambi ye. Muri abo bantu nabo yishe mu umwe. Uyu musore muto usanzwe ari umutetsi nawe yahise yicwa n'umwe mu basirikare kabuhariwe bashinzwe kurinda abanyacyubahiro muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amakuru avuga ko abaturage muri uyu mujyi muto bumiwe bitewe nuko batumva uburyo uyu musore muto utavugaga menshi ashinjwa kugerageza kwica umuntu ukomeye kurusha abandi ku isi. FBI yavuze ko nubwo bishobora gutungura benshi ariko kugeza ubu nta wundi muntu barabona ushobora kuba yihisha inyuma y'iki gikorwa. Thomas Matthew Crooks ubwe wenyine niwe bamaze kubona wateguye kanashyira mu bikorwa uyu mugambi. Uyu musore ubwo yajyagaho Trump yiyamamarizaga ajyanywe no kumurasa nta cyangombwa yitwaje. Byatumye hakoreshwa ikoranabuhanga ryo gupima uturemangingo ndangasano ndetse n'ubuhanga bwo kumenya amasura kugira ngo bamenye uwo muntu ari we. Ibi byose babipimye ku murambo we kubera ko yari yamaze kwicwa. Kari kilometero 70 uvuye aho ibikorwa byo kwiyamamaza byaberaga. Yarangije amashuri mu 2022 mu ishuri rya Bethel Park High School. Yari yanatsinze cyane kubera ko banamuhaye igihembo cy'amadolari 500 kubera ko yatsinze neza imibare na siyansi. Akirangiza kwiga yakoze mu kigo gicumbikira abageze mu zabukuru mu gace avukamo. Yakoraga mu gikoni cy'urwo rugo. Aho yakoraga ni bugufi cyane yaho yaratuye. Inyandiko zigaragaza ko mu matora yo mu kwa 11 yari yiyandikishe nk'umwe mu bazatora babarizwa mu ishyaka ry'abarepublika. Yarasanzwe anabarizwa muri Club de Tir cyangwa se itsinda ry'abakora umukino wo kurashisha imbunda mu gace kiwabo. Yaramaze umwaka umwe muri iyo club yo kurasa. Iri tsinda ryo kurasa yabarizwagamo riri mu yageze bwa mbere muri ako gace ndetse rifite abayoboke bagera ku 2,000. Ni itsinda ribarizwamo amoko atandukanye y'imbunda zirimo n'izirasa kure ku buryo harimo ishobora kurasa muri metero 171. Birumvikana iri tsinda ryahise ryitandukanye n'ibikorwa bishinzwe uyu musore wabo. Ndetse ryanavuze ko mu byo ritoza abayoboke baryo harimo kwirinda urugomo n'ubugizi bwa nabi. Niko umuavoka waryo Robert Bute yavuze. FBI itekereza ko imbunda uyu musore muto yakoresheje arasa Trump ngo yaguzwe na se w'uyu musore. Bamwe mu bapolisi batavuzwa amazina bavuze ko se w'uyu muhungu yaguze imbunda 2 mu mezi 6 ashize. Ubwo yarasaga Trump nawe agahita araswa, Thomas Matthew Crooks yari yambaye umupira wa Demolition Ranch. Iyi ni chaîne ya YouTube izwiho cyane gutambutsa inkuru zivuga ku kurasa no gusenya ibintu hakoreshejwe imbunda. Irazwi cyane kubera ko ikurikirwa n'abarenga miliyoni 11. Iyi chaîne ya YouTube ihora yerekana amashusho atandukanye y'amoko y'imbunda n'uburyo zirasa ndetse n'uburyo zikoreshwa. Niba uyu mwana koko ari we warashe Trump, niki cyabimuteye? Kugeza ubu yaba police cyangwa se abagenzacyaha ntabwo baramenya ikintu cyaba cyarateye umujene gufata imbunda akagerageza kwica Trump. Biratekerezwa ko iperereza rishobora kuzatwara amezi arenze kumwe. Umubyeyi w'uyu musore Matthew Crooks yabwiye CNN ko nawe atazi ibintu byabaye. Nta kintu na kimwe yari yemera kuvuga ku muhungu we. FBI yavuze ko umuryango w'uyu musore utagoranye rwose kubera ko ngo barimo barakorana n'abagenzacyaha bagatanga amakuru yose akenewe. Kuri iki cyumweru bakimenya umwirondoro wa Thomas Matthew Crooks, police yahise ijya mu gace kiwabo ifunga umuhanda uganayo. Abaturage bo muri iyi quartier bavuze ko police yabasohoye mu nzu zabo mu ijoro badahawe ibisobanuro byinshi. Kwinjira no gusohoka muri aka gace ntabwo byari byemewe keretse ku bantu bahatuye. Police yari yafunze umuhanda. Abapolisi barakeka ko hari ibikorwa byo gutegura kurasa Trump byakorewe muri ako gace.
barashaka gufata ibimenyetso byose bashobora kuhabona. Bamwe mu bajene biganye na Thomas Crooks bavuze ko yari umwana udakunda kuvuga. Inshuro nyinshi ngo yashotorwaga na bagenzi be ndetse agahohoterwa cyane. Mu ishuri ngo yabonaga amanota meza, ndetse usibye kuba yinjiye mu mateka ngo yanakundaga isomo ry'amateka. Bavuga ko nta kintu na kimwe kirebana n'ubutegetsi n'ibibera muri Amerika na politike y'isi atarazi. Bavuga ko yahoraga acecetse, yabaga hari ariko ukaba utamutekerezaho kubera ko yavugaga ari uko bibutse ko ahari bakamuvugisha. Bamwe mu babanye muri club yo kurasa bamugaragaza nk'umuntu utaruzi ibyo kurasa. Abategetsi b'isi na n'ubu baracyohereza ubutumwa bwo kwihanganisha Donald Trump no gusaba ko ibintu nk'ibyo bitakongera kuba muri Amerika. Ubutegetsi mu Burusiya bwo bwahise buvuga ko Joe Biden ari we watumye Trump araswa. Perezida Vladimir Putin yavuze ko Biden ari we wateje icyuka kibi mu banyamerika, icyuka cyageze aho gisunikira bamwe kwegura imbunda bakajya kurasa abayobozi babo. Abayobozi b'ibihugu binyuranye hirya no hino ku isi bamaganye iraswa rya Trump. Bose bakoresheje amagambo akomeye yo kwamagana ibi bikorwa. Minisitiri w'intebe w'Ubwongereza Keir Starmer yanditse ku rubuga rwa X ko yabaye nk'ukubiswe n'inkuba akibona ibyabereye muri mitingi ya Trump. Ati imvururu za politike uko zaba zimeze kose nta mwanya zifite muri iki gihe turimo. Ati ibitekerezo byanjye ngerekeje kubaguye muri kiriya gitero. Abandi bamaganye iki gitero barimo Minisitiri w'intebe wa Canada Justin Trudeau, barimo Minisitiri w'intebe w'Uyapani Fumio Kishida, Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa, Chancelier w'Ubudage Olaf Scholz na Minisitiri w'intebe w'Ubutaliyani Giorgia Meloni. Hari kandi na Vatikani, umuryango wa OTAN wo gutabarana hagati y'ibihugu by'Uburayi na Amerika na Komisiyo y'Umuryango w'Ubumwe bw'Uburayi. Ubundi butumwa bwamagana iki gikorwa bwaturutse mu bihugu by'Ubuhindi, Pakistan, Turukiye, Misiri, Emirati ziyunze z'Abarabu, Australia, Korea y'Epfo, Ubuholandi, Polonye, Ubugiriki, Brazil, Suède, Kuwait, Nouvelle-Zélande, Taiwan, Qatar, Bahrain, Palestine, Philippines, Thailand, Singapore, Indonesia na Malaysia. Igihugu kimwe rukumbi cyagize icyo kivuga kuri iki gikorwa ariko ntikigobotore ngo cyamagane ibyabaye kuri Trump n'u Burusiya. Umuvugizi wa Presidence y'u Burusiya Dmitry Peskov yavuze ko Uburusiya butemera ko ubutegetsi buriho muri Amerika bwaba buri nyuma y'ibyabaye, ariko yongeraho ko bufite uruhare runini mu guteza icyuka kibi cyakomotseho iraswa rya Trump. Yashinje ubutegetsi buriho muri Amerika gukoresha inzira y'inkiko n'amategeko bugamije gutambamira Trump bumubuza kwiyamamaza. Ibi ngibi ngo byagaragariraga buri wese ko ubuzima bwa Trump buri mu kaga. Donald Trump nawe kuva yaraswa yagize icyo avuga kuri iraswa rye. Yavuze ko iyo hataba amahirwe we rwose ngo aba yamaze gupfa. Trump yabwiye ibitangazamakuru byo muri Amerika byo ku ruhande rw'ishyaka rye ry'abarepublicain ko yumva yarokowe n'amahirwe cyangwa se Imana. Ati ikintu gitangaje cyane ni uburyo ntahindukiye ubwo barasaga. Ati sinigeze mpindukiza umutwe wanjye. Ati nawe uhindukije gato cyane. Ati kandi muhindukiza ku gipimo cya nyacyo. Yavuze ko isasu ryakoze ku gutwi kwe ryashoboraga kuba ryaramwishe mu buryo bworoshye cyane. Aho ryanyuze iyo hiyongeraho santimetero nke cyane, ubu Trump ntabakiriho. Ibinyamakuru bimwe byanditse ko santimetero nke cyane arizo zatumye Trump aba intwari. Yanavuze ko igihe yuburaga amaso areba imbaga y'abantu nyuma yo kumva ko yarashwe. Ati imbaraga nari mfite nazikuraga mu bantu bari hari imbere yanjye. Ati nashimishijwe no kubura amaso nkasanga abantu baracyahagaze. Yavuze ko bigoye kuvuga uko yumvise bimeze, ariko ngo yarazi neza ko isi yose irimo kumureba. Ibi bigomba kuba ariyo mpamvu yahise azamura igipfunsi mu kirere. Yabwiye ikinyamakuru The Washington Examiner ko yarazi neza ko amateka azaca urubanza kuri ibyo bintu byari birimo kumukorerwa. Ndetse ngo yarabizi ko yagombaga kumenyesha abantu ko ameze neza. Donald Trump yanditse ku rubuga nkoranyambaga rwe rwitwa Truth Social ko nyuma yo kuraswa yashatse guhindura ibyo kujya mu nama nkuru y'ishyaka ibera Milwaukee muri leta ya Wisconsin,
ariko ngo aza gutekereza asanga ataha amahirwe uwamurashe, amahirwe yo gufata ibyemezo by'ibikurikiraho. Yahise afata icyemezo cyo gukomeza ibikorwa bye byose yari yateguye. Wahise agira amahirwe menshi yo gutsinda amatora. Yavuze ko ari we muntu wenyine ubu ngubu ufite ubushobozi bwo kunga abanyamerika bacitsemo ibice. Ibinyamakuru byinshi byanditse ko Trump yamaze gutsinda amatora y'umukuru w'igihugu. Urwego rw'ubugenzacyaha muri Amerika FBI rwavuze ko nubwo iperereza ryarwo ryumvikanisha ko Crooks yakoze wenyine, ariko ngo ruzakomeza kureba niba uyu mutetsi hari ubundi bufasha yabonye bwo kugerageza kwica Trump. Umuntu umwe wiciwe muri icyo gitero kuwa gatandatu utari uyu warashe nawe yatangajwe. Byavuzwe ko yitwa Cory Comperantore. Yari afite imyaka 50 y'amavuko. Yari umukorerabushake ukuri ibikorwa byo kuzimya umuriro. Yapfuye agerageza kurinda umuryango we. Abashyigikiye Donald Trump bahise batangira gukusanya inkunga yo gufasha umuryango we. Mu ijambo rye kuri televiziyo nyuma y'icyo gitero, Perezida Biden yasabye ko ubushyuhe bwa politike bugabanywa muri Amerika. Ati abantu barashyushye cyane. Yasabye abanyamerika gutuza. Yagejeje ku banyamerika ijambo yongera kwamagana iki gikorwa cyo kurasa Trump. Avuga ko politike ya Amerika idakwiye kuba ikibuga cy'ubwicanyi. Perezida Biden yongeye gusaba abanyamerika kudatekereza gukoresha urugomo mu kugaragaza uburakari bwabo cyangwa se mu kugaragaza ko hari ibyo batishimiye. Biden yongeye kwibutsa urutonde rw'ibikorwa by'urugomo byabayeho muri iyi myaka ishize muri politike ya Amerika. Avuga ko ibyo bidakwiye kongera. Gusa ibi byose ntibyabujije bamwe gutangira gushidikanya kuri iraswa rya Donald Trump. Bamwe ntibatinya kuvuga ko ari igikorwa cyateguwe kigamije kuzamura kwamamara kwa Trump, cyane ko ari umuntu wubakiye politike ye kuko bafite abantu benshi bamurwanya. Bamwe mu mpuguke mu by'umutekano bati inzego zibanga zishinzwe kurinda umutekano w'abanyacyubahiro muri Amerika zifite ibibazo byinshi byo gusubiza. Kugeza ubu ntabwo haratangazwa urwego rw'umutekano rwari rushinzwe gucunga umutekano w'igisenge warashe yarahagazeho. Urwego rw'ibanga rwa Amerika rwo rwavuze ko nta kintu na kimwe rwakoze nabi mu kurindira Trump umutekano. Donald Trump wahoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika uniyamamariza kongera kuyobora iki gihugu, yarashwe ku gutwi ubwo yaramaze umwanya mutageze ijambo kuba mushyigikiye muri leta ya Pennsylvania. Kurasa kuri perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntabwo byaherukaga muri iki gihugu cy'igihangange, usibye mu 1981 ubwo Ronald Reagan yaraswaga. Uku kuraswa kwa Trump byahise byibutsa iyicwa rya perezida John Fitzgerald Kennedy mu kwa 11 mu 1963 ndetse n'iyicwa rya murumuna we Robert Kennedy wari umusenateri n'umukandida ku mwanya w'umukuru w'igihugu mu matora yo mu 1968. Kwicwa ko umukuru w'igihugu hashira imyaka 5 murumuna we nawe washakaga kuba umukuru w'igihugu akicwa ni ibyago bikomeye cyane. Hari abantu bavuga ko uyu muryango w'aba Kennedy ari umunyamwako. Babivuga atari ukubera uku kwicwa gusa, ahubwo banashingiye ku bindi bibazo byagiye byibasira uyu muryango, nyamara wari umwe mu miryango ikomeye ku isi. Aba Kennedy nk'uko bakunze kubita ni abanyamerika bakomoka ku bimukira b'abanya-Ireland bagiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kinyejana cya 19. Gusa bahageze baratuye, bakorera amafaranga menshi, barakira, baba abanyapolitike n'abacuruzi, bahinduka umuryango w'igitangaza w'ubukire n'imbaraga zikomeye cyane, ku buryo umuryango w'aba Kennedy wahindutse umwe mu miryango ikomeye cyane kandi izwi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku rwego rumwe n'urwa ba Bush nabo bayoboye Amerika cyangwa se aba Roosevelt n'abandi. Ku rundi ruhande uyu muryango w'aba Kennedy wo ibyawubayeho byabaye amayobera ku buryo byageze aho abaturage b'abanyamerika babyita umwako. Byose byatangiye mu 1941. Iki gihe Joseph Kennedy Sr. se wa John Fitzgerald Kennedy yashakaga kuvuza umukobwa we Rosemary Kennedy. Uyu yari yaravukanye ubumuga bwo mu mutwe.
hari ubushobozi ubwonko bwe butari bufite, bigatuma hari ibintu adakora neza nko gusoma no kwandika. Nk'umuherwe yamujyanye kwa muganga mu buvuzi bwari bugezweho icyo gihe ndetse bwari bunahenze, bwitwaga lobotomy. Aho kugira ngo uyu mwana w'umukobwa akire, ahubwo byaramuhuye burundu, n'ubushobozi buke yari afite bwo gusoma no gukora ibindi bikorwa bitandukanye biragenda burundu. Asigara ari umuntu wo kwitabwaho muri serivisi zose z'ibanze yashoboraga gukenera. Ubwonko bwe bwahise bwangirika buva ku murongo, byatumye akomeza kwitabwaho ubuzima bwe bwose. Babaga muri leta ya Wisconsin. Yapfuye mu 2005. Ibi byari intangiriro kubera ko ku itariki ya 12 y'ukwa munani mu 1944 byabaye agahomamunwa. Iki gihe umuhungu wa Joseph Kennedy w'imfura ari we Joseph P. Kennedy Jr. ni mukuru wa Fitzgerald Kennedy. Yari umupilote w'indege z'intambara mu gisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu muhungu yapfuye bitunguranye azize igisasu cyamuturikanye mu ndege yari atwaye. Nyamara haburaga iminota mike ngo akirase ku mwanzi bari bahanganye mu ntambara ya kabiri y'isi. Ibi ni ibintu bitumvikanye neza uburyo igisasu cyaturitse kigashwanyuza indege yari arimo mbere y'uko kiraswa. Ubundi uyu Joseph Kennedy Jr. niwe wari warateguriwe kuzaba perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko apfuye imigambi yo yose ihita yerekezwa kuri murumuna we John Fitzgerald Kennedy. Uyu muryango ukiri mu gahinda, bidatinze ku itariki ya 13 y'ukwa gatanu mu 1948 mushiki wabo Catherine Kennedy bamuhimbaga Kiki yaguye mu mpanuka y'indege mu Bufaransa. Umuryango wongera gucikamo igikuba basubira mu kiriyo. Bikiraho ku itariki ya 3 y'ukwezi kwa 10 mu 1955 nyirabukwe na sebukwe bumwe mu Kennedy aribo ababyeyi ba Esther Skakel Kennedy, aribo George Skakel na Anne Skakel, baguye mu mpanuka y'indege muri Oklahoma. Uyu Esther Kennedy yari umugore wa Robert Kennedy, murumuna wa John Fitzgerald Kennedy. Ibi byatumye abantu batangira kwibaza ibyari birimo kuba ku Kennedy, ariko abantu ntabwo babitindagaho, ahubwo byitaweho cyane mu myaka yari igiye gukurikiraho. Ku itariki ya 9 y'ukwa munani mu 1963 Patrick de Bouvier Kennedy, umwana w'uruhinja w'umuhungu wa Perezida John Fitzgerald Kennedy n'umugore we Jacqueline Kennedy wari umaze iminsi biravutse, yarapfuye azize kugira ibibazo byo guhumeka kubera ko yari yavutse igihe kitageze. Hashize igihe gito ibi ngibi bibaye mu buryo butunguranye ku manywa y'ihangu isa 6:30 ku itariki ya 22 y'ukwa 11 mu 1963 i Dallas muri Texas. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika John Fitzgerald Kennedy yararashwe. Yari mu modoka ya limousine aca imbere y'abaturage. Yarashwe n'umwe mu bahoze mu gisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cy'abamarine, Lee Harvey Oswald. Amasasu uyu mugabo yarashe Perezida Kennedy yamuhamije mu mutwe, arawushwanyaguza, andakubita umuhogo, arawangiza bikomeye. Ako kanya yahise yihutanwa mu bitaro bya Parkland, ariko ahita apfa nyuma y'iminota 30 agejejwe kwa muganga. Ashyingurwa ku itariki ya 25 y'ukwa 11 mu 1963. Ahita asimburwa ku butegetsi na Vice President Lyndon B. Johnson wayoboye Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugeza mu kwa mbere mu 1969. Kuri benshi urupfu rwa John Fitzgerald Kennedy bakundaga kwita JFK barubonyemo ubugambanyi bukomeye cyane. Nubwo urwego rw'iperereza FBI ndetse na komisiyo Warren yayoborwaga na Ia Warren akanayitirirwa yakoze iperereza kuri iyicwa rya Perezida Kennedy, bagaragaza ko Lee Harvey Oswald wishe Kennedy ari umugambi n'igikorwa yakoze ubwe wenyine. Ibi kwari ukagaragaza ko urupfu rwa Perezida Kennedy rutari ubugambanyi. Ariko mu 1979 komisiyo yashyizweho n'inteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umutwe w'abadepite, yagaragaje ko bishoboka cyane ko urupfu rwa Perezida Kennedy rwaba ari kimwe mu bugambanyi bukomeye cyane bwo ku rwego rwo hejuru rwabayeho. Kuri iyi ngingo benshi basunikira urupfu ku Barusiya b'Abasoviete bari bahanganye n'Abanyamerika mu ntambara y'ubutita muri iyo myaka, ndetse byanavuzwe kenshi ko Lee Harvey Oswald warashe Kennedy ngo yari yarayobotse amatwara ya gikomuniste.
ndetse uyu nguyu yari anafite umugore w'umurusiyakazi, ndetse kandi ngo yari yarabaye no mu bihugu by'abasoviyete mu mujyi wa Minsk. Ariko kandi hari n'abagaragaza ko JFK yaba yarishwe n'abamafiya b'abanyamerika. Fidel Castro nawe yagarutsweho ngo mu baba barishe Kennedy, ndetse na vice perezida Lyndon Johnson wanamusimbuye ku butegetsi nawe yashyizwe mu majwi, ndetse n'itsinda rya Illuminati naryo rikunda kuvugwa ryagarutsweho cyane ko rishobora kuba ryaragize uruhare mu rupfu rwa perezida JFK. Ariko ibi byose bisa naho nta bimenyetso bihagije bibyemeza byari bifitiwe. Gusa ku rundi ruhande byabaye ikimenyetso gikomeye ku ngingo ivuga ko hari umwaku ushobora kuba wari uri mu muryango w'abaKennedy. Ibijyanye n'umwaku ku muryango w'abaKennedy ntabwo byahagarariye aho ngaho, kubera ko ku itariki ya 19 y'ukwa gatandatu mu 1964 bucura bw'uyu muryango w'abaKennedy, Bwana Edward Ted Kennedy, murumuna wa perezida Kennedy wari n'umusenateri muri sena ya Amerika icyo gihe, yarokotse impanuka y'imodoka yahitanye abari kumwe nawe bose, uhereye ku mushoferi wari umutwaye. Ni impanuka yabereye ahitwa Southampton muri Massachusetts. Nawe yatabawe na mugenzi we w'umusenateri wari uri inyuma yabo, Bwana Bruce Bay. Edward Ted Kennedy yamaze amezi 5 mu bitaro avurwa ibikomere yavanye muri iyo mpanuka. Urupfu rwa John Fitzgerald Kennedy ndetse n'impanuka y'uyu muvandimwe we bikiri mu mitwe y'abantu. Ibyuko hari umwaku uri mu baKennedy byafashijwe intera ubwo ku itariki ya 5 y'ukwa gatandatu mu 1968 Robert Francis Kennedy bakundaga kwita RFK, wari umusenateri muri sena ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba umuvandimwe wa perezida John Fitzgerald Kennedy wari waranabaye intumwa nkuru ya leta mu butegetsi bw'umuvandimwe we. Yarashwe n'umunyapalestine witwa Sirhan wamujijije ko we yari ashyigikiye Isiraheli mu ntambara y'iminsi 6 yahanganishije Isiraheli n'ibihugu by'Abarabu byari birangajwe imbere na Misiri na Syria. Robert Kennedy yarashwe ubwo yari muri Ambassador Hotel yari iherereye mu mujyi wa Los Angeles. Yarimo yiyamamaza mu matora y'ibanze mu rugendo rwari kumwerekeza ku kuba umukandida w'ishyaka ry'abademokrate mu matora ya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo mu 1969. Ahangaha Robert Kennedy yashakaga gusimbura mukuru we wari umaze imyaka 5 yishwe. Akimara kuraswa, Robert Kennedy yarihutanwe ajyanwa kwa muganga, ariko apfa mu gitondo cy'umunsi wakurikiyeho ku itariki ya 6 y'ukwa gatandatu mu 1968. Ibi uretse kongera gushengura umutima w'abanyamerika n'umuryango w'abaKennedy, byanababaje abanyamerika benshi kuko uyu bamubonagamo isura y'umuntu uzusa ikivi cy'umuvandimwe we, John Fitzgerald Kennedy. Ibyago ntago byahagaze kubera ko haciyeho igihe gito ku itariki ya 18 y'ukwa gatandatu mu 1969 umuhungu muto mu baKennedy, Senateur Edward Ted Kennedy, yarongeye akora indi mpanuka y'imodoka. Nyamara mu myaka 5 yari ishize mu 1964 yari yararokotse indi mpanuka yamushegeshe bikomeye. Ubu bwo yari yitwaye mu modoka arenga umuhanda ahitana umugenzi wigenderaga n'amaguru wari ufite imyaka 28 y'amavuko icyo gihe, yitwaga Mary Jo Kopechne. Hashize icyumweru ibi bibaye, mu kiganiro kuri televiziyo yaragize ati mu ijoro ry'impanuka nari ndimo ntekereza kandi ntewe ubwoba nuko hashobora kuba hari umwaku. Hari ibyago n'amakuba byarimo bigenda ku muryango w'abaKennedy. Ibyago ntabwo byahagarariye aho ngaho, ahubwo byahinduye isura byinjira no mu buzukuru b'uyu muryango. Kubera ko nko ku itariki ya 13 mu kwa 8 mu 1973 abana ba Robert Kennedy aribo Joseph Patrick Kennedy wa kabiri na murumuna we David Anthony Kennedy bakoze impanuka yatumye mugenzi wabo bari kumwe Pam Kelly asigarana ubumuga. Yagize paralysie ubuzima bwe bwose, ndetse na David Kennedy arakomereka. Ariko nubwo David Kennedy yakomeretse yabayeho igihe gito kubera ko yaje gupfa azize gukoresha ibiyobyabwenge byinshi. Umurambo we usangwa mu cyumba cya hoteli imwe yo muri Floride hari ku itariki ya 25 mu kwa 4 mu 1984. Ibibazo ntabwo byigeze bihagarara mu baKennedy kubera ko ku itariki ya 17 y'ukwa mbere
mu 1973 umuhungu wa Ted Kennedy witwa Edward Kennedy Jr. yaciwe ukuguru kw'iburyo kubera kanseri yo mu magufa yari afite, bituma amara imyaka 2 yose yitabwaho kwa muganga. Bidateye kabiri, ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa kane mu 1994, William Kennedy Smith ukomoka ku mukobwa muto wo mu muryango w'aba Kennedy, ni ukuvuga mushiki wa Perezida John Fitzgerald Kennedy, ni Anne Kennedy, nawe yatawe muri yombi na polisi ashinjwa gusambanya umukobwa ku gahato mu nyubako yari ingoro y'aba Kennedy iri Palm Beach muri Floride. Gusa ibi birego byaje kumuhanagurwaho abo mwere arataha. Nanone ku itariki ya 31 y'ukwa 12 mu 1997, umwana wa gatandatu mu bana 11 Robert Kennedy yabyaranye n'umugore we ni Michael Lamoine Kennedy yarapfuye azize impanuka yakoze ubwo yarimo akina umukino wo kunyerera ku rubura. Ni mu gace kitwa Aspen muri Colorado. Ubu noneho rwose isi yose yari imaze kumirwa kubera ibyarimo bigenda biba ku ba Kennedy, ariko noneho byaje guhuhuka ku itariki ya 16 y'ukwa karindwi mu 1999 ubwo John Fitzgerald Kennedy Jr. umuhungu umwe rukumbi wa Perezida John Kennedy yakoraga impanuka y'indege. We ubwe niwe wari utwaye iyo ndege. Iyo mpanuka yahise imuhitana. Iyi ndege yaguye mu nyanja ya Atlantique muri Massachusetts. Ntabwo yamuhitanye wenyine kubera ko yanahitanye umugore we wari kumwe n'umuvandimwe we. Nyuma y'iyi mpanuka byemejwe ko yatewe n'amakosa y'umupilote. Hashize imyaka 7 ibi bibaye, iby'umwaka w'aba Kennedy byongeye kugaruka mu itangazamakuru ubwo ku itariki ya 4 y'ukwa gatanu mu 2006 isaa 8:45 z'ijoro, Bwana Patrick Kennedy umuhungu wa Ted Kennedy yakoze impanuka y'imodoka hafi ya Capitol muri Washington. Nyuma haciye igihe gito ayirokotse, yemeye ko impanuka yaturutse ku miti yafataga yari yaramubase. Rero kubera gukoresha iyo miti mu buryo budakurikije amabwiriza ya muganga, yakatiwe igifungo cy'umwaka umwe gisubitse. Mu kinyejana cya 21 iby'umwaka w'aba Kennedy byabaye nk'ibigabanuka mu myaka y'ikinyacumi cya mbere, ariko birongera bigarukwaho ubwo ku itariki ya 16 y'ukwa 9 mu 2011 Cara Kennedy umukobwa wa Ted Kennedy yaguye Washington yishwe n'umutima. Gusa nyuma byaje gutangazwa ko uyu nguyu Cara Kennedy yari afite na kanseri y'ibihaha yaramaranye imyaka 9, ngo kubera ko n'ubundi yapfuye arimo kwitabwaho nyuma y'uko yari amaze kuvanwaho igice cy'igihaha cye cy'iburyo. Bidateye kabiri, nyuma y'urupfu rwa Cara yewe hadashize n'umwaka ku itariki ya 16 y'ukwa gatanu mu 2012, Mary Richardson Kennedy wahoze ari umugore wa Robert Kennedy Jr. nawe yasanzwe yapfuye mu rugo rwe ruri ahitwa Bedford, Westchester, ni muri New York. Byavuzwe ko yiyahuye ndetse bikomeza no kongera urujijo rukomeye cyane ku kintu gituma aba Kennedy cyangwa se abafite aho bahuriye nabo bakomeza kubura ubuzima muri ubwo buryo. Bati wasanga wa mwaku ubavugwaho ari wo koko. Ibinyamakuru byongeye kwandika kuri iyi ngingo ubwo ku itariki ya mbere y'ukwa 8 mu 2019 Saoirse Rosen Kennedy umwuzukuru w'umukobwa wa Senateri Robert Kennedy nawe yasanzwe yapfuye kubera ingano y'ibiyobyabwenge byinshi yari yarafashe. Yasanzwe muri kamwe mu duce two muri Massachusetts. Nkaho ibyago bitari bihagije kuri uyu muryango, mu gihe isi yari imaze igihe mu makuru y'icyorezo cya COVID-19 ejo bundi ahangaha, iby'aba Kennedy byongeye kugaruka mu bitangazamakuru ubwo ku itariki ya 2 y'ukwa 4 mu 2020 umugore ukomoka mu ba Kennedy Maeva Kennedy McKinney umwuzukuru wa Robert Kennedy yaburirwaga irengero ari kumwe n'agahungu ke k'imyaka 8 Gideon McKinney. Barimo batembera mu gace k'ikigobe cya Chesapeake ni mu bice bya Maryland. Nyuma yo kuburirwa irengero, abo bombi baje kuboneka barapfuye nyuma y'iminsi 4. Habanje kuboneka umurambo wa Maeva Kennedy hari ku itariki ya 6 y'ukwa 4 mu 2020. Nyuma y'iminsi 2 ku itariki ya 8 y'uko kwezi kwa 4 umurambo wa Gideon McKinney nawe uraboneka. Gusa kubera ko muri uko kwezi kwa 4 hafi isi yose yari muri guma mu rugo, ntabwo imihango yo kubashyingura yitabiriwe n'abantu benshi, ahubwo bashyinguwe n'abagize umuryango wabo. Gusa ku
ku itariki ya 11 y'ukwa kane abantu basaga 3,000 bakurikiye uwo muhango wo kubashyingura hakoreshejwe ikoranabuhanga. Ibi by'umwaka w'aba Kennedy cyangwa se Kennedy curse nk'uko ibinyamakuru byinshi byabyanditseho byavuye mu baturage basanzwe bigera no mu itangazamakuru byabigaragaje koko kenshi nk'aho uyu muryango wari ufite umwako. Binasa naho abo mu muryango wa Kennedy ndetse n'inshuti zabo n'abandi bawegereye bya hafi bamaze kubyemera koko nabo nta kindi babivugaho, nta kindi bavuga cyatuma ibingibi bibaho kitari umwako. Niyo mpamvu natwe tubigarutseho.